Yabo khona naloku sifetshana lokhu engakhula nakho umpofu. Bangena kwi-car accident noMampintshi behamba ndawonye engaphambili. Mina ngisemthatha ngiyasebenza. uMampintshi ungena kwi-car accident kanje ngiyafonela. Sekumele ngifone amaphoyisa manje aphuthuma ahamba lapha. Lalela wathatha ibhasi walifaka edongweni ngoba benogela thoba bebexabana. Ethi wena uma kufona uBabes ungangitshela ngendoda yami umnganami. Hawu wena usunesikhwele ngendoda yami nijola behind my back. So wena usunesikhwele ukuthi ukhuluma nami. uJavane sazana sayingane kakhulu sasikhuluma ndawonye. Wayihlupha uJavane njalo mesebuye endaweni zakhe azocashwa lapha ekhaya. Umakhe azomlanda athi kade ehamba nami ngithi hayibo kade ngingekho uJavane ufike manje kuseni. Abo behlupha nje besithandana bekumnganami engimthembayo bekumnganami engimthanda siphuma kude naye ayikho into yami angayazi nama ayikho into yakhe engayazi ukuthi ngimthole efonini yendoda yami. Hayi ngiqayekile ngase lamuntu mina izinto ngiyayibona and ngayibona but ngayitshena ukuthi I'm sick in the head. Shuthi sengiqala manje sengicabanga kakhulu sengicabanga izinto ezingekho kanti lento engangicabanga eyiyona akuyona. And ngangithi mekimvusa uthothi ngimphuphile uMichael iplaza umphupho lalela engixine uMichael ngimphupha uthothi ngimcabanga wathi uphupha into ekuyiyona ngiphupha into ngithi mengithi baby akungiphupha uNosibani avela sisukuma nobani eyintatha ngiyamazi mekuyinto engekho uyaqhubeka la athi baby silaleni asukuma ngenyawo hamba uyochama ngithi ayikhona ke le abo sengicabanga ngisho nama secret amanye uMampintshi bengamtsheni wona. Ngiqake ukuthi indaba uyithole kephi uyithole kanjani le ndaba indaba zami uyitholephi kanti sengiyabona manje uthi hayi ube uyithola kulo angani ngihamba nomnganami aphinde ahamba yomtshela athi ayisinoBabes kade siye endaweni ukuthi kade siyobona obani like ezinye izinto sengiyaphenduleka. Ngitheme ngibheka abantu abangaka abangani bami close kodwa nani nixoxa too much osesikhazi lento eniyenzayo ngixoxe uthayi no wayibo ungenzela ukuthi ubaby ungithathele uzoyihalela phela nawe uyayifuna wena uyayifuna phela uthayibo bemnandi nkosami uma asidlala ubusuku bonke ke bengiphendule ngenza chicken dust engithatha engibeka uceiling kehaleni bafethu ngiyoyisho lento niyoze nizwe. Awukwazi uxoxela umngani wakho uthe yazi amnandi uSibu azomnandi uBaby uyamkhabisela mase kudlela indoda mase uyacomplain ungakhabisela umuntu ngento wayifunayo akithi nawo nje upenza la uyamarket ushaya adverts yogcina ithengwa leyo products.